Četvrto pitanje, primitivna umetnost, lobanje klopke. Primitivna umetnost je umetnost naroda koji su zadržali način života mlađeg kamenog doba, zemljoradničke plemenske zajednice koje žive u skladu sa običajima i tradicijom. U verovanjima plemena Kisi, nomori kipovi, rađeni u mekom kamenu, predstavljaju ljudske figure koje su nadprirodnog porekla i zato im Kisi prepisuju izuzetnu magičnu moć i čuvaju ih na kućnim oltarima, u poljama i grobljima, gde im prinose žrtve jer misle da one obezbeđuju plodnu žetvu i životnu snagu. Lobanje su trebale da zadrže dušu pokojnika da bi on štitio selo. U samim verovanjima o smrti oni imaju verovanja bliska našim, da telo umire, ali da duša nastavlja da živi, ali i veruju u dalji put duše. Ona prvo boravi u blizini sela i polako se bori da stigne na nebo. U toj borbi ga ometaju zli duhovi i rituali služe kako bi pokojniku olakšali taj put i potom on dalje putuje na nebo ili po nekim verovanjima pod more. Ali sigurno je da su ove lobanje služile kao kuća ili klopke za duše. Ono što je karakteristično za gotovo sve primitivne zajednice, a to je da je glava u prvom planu, jer duh živi u glavi, a i za sve što je vezano za razmišljanje i za osjećanje nastaje upravo u glavi. Telo je manje bitno.